Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hak khubor bala yo ulum khamdir por, la yo jingtep ba men hak life hodre jemmang ajar punriu, kala dan gijing cha bus new box actionong merjai, West Indian Hills District, hak ba armut ki khna ki bari shipara, kila sharong hak hawa ramai. Kumba kapor arbujin of Paisni, Hakapor Bigilate Sajan. Hakateki Sharong la Lang away Kana Hudson Snem, Kabri Shipra Arkmi Bagiteki Armut Kishpara, Kataka Kantai, Badang Kandai Snem Karta, but Shunrang Badang Prasnem Karta. Long Bakapor Badang Sajan, Galawan Katsan Kabahe, but Rongi Kibor Langon, Tamba Kateki Kantai Gabal Hudson Snem Karta, Namarkal Hamsian but Kam Klan, Klaksachirud Hakabalawani Rabru, the Giwe Pat Kibaran Namarjan. Henry, Kiteki Hebred Bar Arngon, Shim Lala Satiabani Rap Iki. Bat ka kalarong iki. Hadian kani lapan long iki jingwa iki hinre katek janmiet shim lalap satya. Data dadu ka sngiu blay lai foi trek jomanga japun rio lalap shwai ka media bi hybrid kantai kat bai ka media bu hybrid shinrang lalap ak step shitrek julio arjar pun rio. Nalor ginong shnong lawani rabwat iki hybrid da kunhun pulit banaka search and rescue team fire and emergency service nakateka district. Namar ki bahiyeng ki shim magade ki jingjas newbok berkaba ompoi perkhan kumtala pendable niam batap no ikimet basa jugi shpara hagar no phaisngi shitrek julio arjar pun rio. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kta ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.